garagambije bikagera kure nta kintu namwe nabafasha. Sasa abantu mbere kuza kwimura abaturage buriya barabanza bakajya kuvugana n'ubuyobozi bwo hejuru bakamubwira ati bari abaturage mwabimuye hari ahantu buri butaka ko hari indi mishinga dushaka kwakorera. Abayobozi batabaturage nibigaragambya se tuzakora iki? வெளியில தெரியாம இருக்கிறது நல்லது. Twabigira ibanga ariko. எவ்வளவு ஃபீட் சொன்னீங்க? tuzacukura fiti z'ubujyakuzimu 1500. Fiti வரைக்கும் எந்த பிரச்சனை nabasabira uruhushya ruvuga ko muzacukura muri fiti 300 z'ubujyakuzimu. None umwebwe mwashaka mukarenza mugacukura fiti 1500. Kandi nibacukura fiti 1500 hazahita bikitwa inkangu. Ubutaka n'umusozi bize biriduke birimbure amazu y'abaturage bagera ku 1300. Fiti na permission dara. Ninyo உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு தொண்டு. Zabaye igipapuro cyo gucukura fiti 300 z'ubujyakuzimu mucukura izo mushaka zose. Adiko samundala mai namba. Ndetse abaturage niyo bapfa bigasakuza nta muntu wabibazanamo. Yalarengorengiya. Harya muzinjiza ngahe miliyari 70. Izo bazinjiza boss. Miliyari 70 nizo muzinjiza. Aile 15%. Nanjye nk'umuyobozi nyine. Unshakire mu miliyari 10. None umyisimamire baha igipapuro mbasinyire wumvishije ariko mbere yuko babimura bano bo mu Buhinde turi mu Buhinde mbere yuko babimura babwira ngo aho hantu ni habi cyane muhave hari ibindi bigiye kwakorerwa nukuvuga ngo hari abayobozi bo hejuru mu Buhinde babanza guhabwa miliyari 10. Miliyari 10 turaziguha. Abana 1300 abaturage tugiye kubimura bashobora no guhapfira bakasiga ubuzima. None ndakwaka miliyari 10 ntuzimbe. Uziko nanjye ariko mandi mukangara tete. Uburyo bingizeho n'ingaruka ngafungwa nk'umuyobozi. Byibura izo miliyari 10 nanjye mfunguye zazamfasha mu bundi buzima. Muzime abaturage tubagambanire niyo bapfa. Nuko diro zikinwa. Kugira ngo arukundi zikinwa. Hey. Accountant Girish அவர் சொல்ல. Hamagara kontabure wanjye. Girish. Ni account level. Dufite amafaranga ngari iki muri company. I'll check that. Reka turebe. Neza kureba. Sir, 726 crore. Dufite miliyari 7 na miliyoni 260. Gurisha imigabane. Wuzuze miliyari 10. Izo miliyari 10 tuzitange twunguke miliyari 70. Umvishije ariko miliyari 10 babanze baziwe umuyobozi abaho uburenganzira bwo gucukura. Niba mara gucukura barabona miliyari 70. Ndashaka kuvugana na Abraham. Muhamagare nona. Filime yacu irihuse cyane biragusaba kugendana nanjye. Iyo utinze ndagusiga. Niko nkora. Bimeze bite?